Good morning guys. Talaga nga good morning anak pinakay mukat. Ito tinayad anak dito irwaran. Ni Bibi Lucky nakaturog. Isu nga gundawayak dito nga gundaway. Tayo video yung DJ mula ni mga utong nga nagkabkabawan na. So tata update dito yan ti utong ni mama nga nagkabkabawan na guys. Nagadun ti bunga na. Ay na nakalako pa yun. Nakaburas idi na minsan nga aldaw. Ay di kalman. Han ko nga nakita nga nagburas. Tata, i-video tayo ada giti na pati nga bunga na. Tanyo diba? Dito yung bagbagada nga ako. Nagkabkabawan ni mama. Nakalakon. Ado man nanti sumaruno nga bunga na ni diba? Kitain nyo na nagado, bunga na. Babasit pa dagito na duma. Siyempre nga gigiddan dayta sumarunong to dagito yun nagadot bunga na. Nya nga data. So dagito yun dagi ruuton nga pagbagayo idin nga kwan dagi kunada ko apay nga mulaan na ta nakaruruot agkabaw kano ni maman. Nya nga data. Di nagmayat na naglinis. Ay aplag dita dagi ruot. Ayun, madita na kita dayto ni dakulon. Nagadon ti bunga na diba guys ay sos nagmayatan tagpuros nagadon ayun dakil ko man ibibilakin ta may agpurusan ka diba nagadon ti bunga na nagmayat agpurusan dyan talo lang alinya dayto guys nga mukha adun to ti maapit na ta nagagat ngagmula iti utong although nga biit nga marasaak ti utong piman nasubot mo to di banog kin gastos mo sinsinan ngayon tukit-tukit lang ni mama dagito di ba tanyo man nagagat ka nga gitukit-tukit ay ka ado maapit ay nga na japong to adudan talaga sa nagimas ko mga uguton ng madi ata panglako garod baglad ayala dati maintenance. Hintayon ta baka makariing ni Bibi Lucky. Update man di mangga. Mangga nga non-stop. Non-stop ti panagbunga na guys. Bunga lata ni dakkel lata dagita bunga na. Tadagya pa ay sirsirok na dagita no. Han malasin ta burik-burikan da. Han gani nga mais sprayan guys. Ja kita nyo jo ulig na. Nagado. Yun, jay, unig na, nagado. Sino ka dyan? Tara, let's